Tibhalwe la libethudane bazalwane sokhona ku-managers cards. Wemndeni adosamu akumnyama ke akumnyama kakhona wena Jesu lilanga Jesu siyandungela bazalwane benkosi. Amen. Nami ngikhuluma ngoba bazalwane bathi anginemukele ekhaya lenkosi. Labazala bathi angingesitele tonke bishoko ngosiyami. Umakhelwane ibinakhele nayo umnakethu. Bangani asangiwanye stele labazala basemsebenzini nangabe mhlambe nawo bakhona basangibange stele bala ekhaya asinesini nkosiyami yimvu nebengahlabi umuntu awu bekunene lokuhle kuyalana yebo sibayekhe ngomuntu kepha nje umuntu onethi letihle wekuthi ungathi angahlumelela njalo njalo tukulwayita imkhandla tothola umthombo ophilile haya bekade lichweba bekamati umuntu loswele umdlalo webhola wekhuluma lakhe emlandweni umuntu bekade nemona nale bhola bonke bewathi lapho ungasingane mfana pa position bani angabhodli aphana
anelithando nemuntu. Bekunene sibaga Mkondo Stella silahlekele. Ngakho bethu ngisini lesimo lesi ebhanje uNkulunkulu. Ngitawucela utawukhulumela umndeni wakaMkhonto kube utawukhulumela basekhakha kaMziyako utawukhulumela kagogo wakhe kaMalinzisa basozele phambili. Sibingelele bazalwane begama likaJesu. Amen. Site nemlomo usamakhulumeni lesizini lesendekile kumnakethu ukugula kwakhe kwenkosi kube into lemfishane bekunene lesithumile sonke asikakuva kakhulu vele umlethu uyagula usesibhedlela sokwazi yasabuka sibaka Mkhonto sonke nani bazalwane kube into lemfishane bekunene kude kugula lokusitheni ukufishile kumnayethu singanibika lonke bazalwane hlobo takhe bakaMalinzisa abasitalako siyanibikela siye nonke bekunene ngalokwendekile indvodza lena besibuke yona sawufihlwa nguye noma sawusitwa sesandile kepha bese umlethu ujake embili kahamba ashiya ebaleni bekunene sathi kube yini lelengaka nebathi sathanele kasifikela yona kaMkhonto. Sitsabukile kakhulu bekunene site nemagama langayo lesingawasho unililela bekunene endvodzeni lenjengalena bekungakafanele singayihambile ihambile abasebenta nayo siyabalilela nabala kulo mango siyabalilela phinde nasifilile sibaka Mkhonto sibalele Zuzwana nje ngesakamguqule kumguqula zibhekiswayo ukuhlumbe kuyasebenza sibonge abafundisi abasibambelele inkonzo ebusuku zenyalo ekuseni sibonge nani bazalwane usingatha kulo msebenzi ongaka besingeke ukuthini sifaka Mkhonto sodwana ngiyabonga isandla lesifakile silo msebenzi ongivumele kakhulu siyabonga
Siyabingelele sibonge mphathi hlelo egameni lika Jesu sibingelele ingcebo zikaNkulunkulu nezincekwazi mabandla ngehlukahlukana umphakathi wakulena ndawo siyifamily ke yakamziyako sisiwami sibonga lokuthi wathi thathela sinqumo wavuma angathi ngibani lwasoma lomunye ngeja khona lwasoma lomunye and then ke bafundisi bangafakaza ukuthi uye kuthi nakuhlanganiswa noma nawumekeza kuthiwa niyahlukanisa kufa bakamkhondo sibonga kakhulu sibonga lokuthi nje ifamily yakamkhondo ifundzisile kamziyako ke besifazane ba very few ugcwele thina emadoda ungabuki mina ngimfundisi kamziyako kube bakamkhondo maybe bekakubeka sandla sivameke ukuthi fikela thina emathupha mina ngivama ukufika late ngoba ngimfundisi bana ngithi ngifike ngithole labo mnakethe balungisile matike kamkhondo asikaze sithole la sibari ukuthi sesithola umbiko lokabi sibonga kakhulu sisiwami bakamkhondo Ncesini sibakamziyako sithi ngence bese sibonga ke nalomndeni wonke lokhona ngekuhlukahlukana kule miphakathi sibonge nema colleagues akho sisiwami aka correctional service labaphume baqhamuka khashane bakhona la balekela khona siyabonga kakhulu libandla sibonga kakhulu ngekwaNkulunkulu egameni lenkosi ukuthi kusukela kuvelile seloniyete ekhaya nodududa noma ngabe bekasengalali la ubaba emkhondo keja imithandazo yenu labani ke bamangala ukuthi awunemuntu othandazako uyagula yebo na Elisha lithi iBhayibheli kunesifo lesagcina sindlule naye wafa amprofeti so stothi ke ncencebi sibonga nje konke lesekwendekile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sisiwami Cina awuka-applyeli lokhu egameni lenkosi ukutumile nawe so usele ke umbatha lenye ititle manje kuthiwa umuntu angalahlekelwa indodza wesifazane kuneligama lesilathi sonke losala ulemukela egameni lenkosi so uNkulunkulu angathi angaba nawe nebantwana egameni likaJesu family yakamkhondo siyabonga kakhulu ukuthi nje kude lokubi nathi sifikile la ukuthi sidathi siphatheke kabi siphatheke kahle kakhulu uNkulunkulu ngathi angaba nani nanilondvolode sibonga kakhulu umphathi hlelo uNkulunkulu abusise abalenzisa lebeni thina basakhulumela kakhulu kwakhe kabalenzisa Amingithi egameni lakagogo wakhe bathi awusukume egameni lakagogo so kubuhlungu bazalwane kude la ngathi singaqala khona sikhulume nesimo lelapho khona sendekile umnakethu ngani ngoba kusitume sisonke bathi ke bakagogo wakhe angendlulise kuthabuka nebuhlungu lokukhona tukwe family yonke ifamily sengifaka ifamily ke ngifaka nabakamziyako lapho khona kubuhlungu khona nabakamkhondo lapho khona kumadima khona bakamkhondo sithi mathuthu sibakagogo wakhe ukuthi awu akwehlanga lolungehlanga inkosi yati
konke sikufaka etandleni tenkosi siyakubeka ukuthi uNkulunkulu ukhona amuhle bazalwane ngithi sonke mkhulu uNkulunkulu kunathi konke lesikukhulumako sikubisela kuNkulunkulu ukuthi awu umusa neluthando uNkulunkulu osadile sithi intsandzane nje uNkulunkulu nguye lo sitasibona egameni lenkosi nami ngithi egameni akagogo wakhe sizabuka nani ke bazalwane kakhulu ukuthi awu inkosi mayithela umusa ngibonge nje kakhulu bonke labakhona la abatosingatha ihlobo nemndeni nemphakathi wonke walendzawo eMiddle Plaza sibonge nje kakhulu kusithobela nekusibeketelela nekusingatha nje kuyabonakala ukuthi bekaphila emphakathini ophilako kude udlame lesibe nalo sidibene nalo konke nje kuhamba kahle siyabonga kakhulu sijabulile nje ke sithi awu sakubokhisa umusa asiphatheni kahle ukuthi sonke nje sibe bahle sigcineni kahle siphephe ingoti into tonke nje ingoti ikhona ngithi awu uNkulunkulu mayithela umusa inkosi kusise bafundisi baphasi benhlelo siyabonga Goodbye, Mkhon, Lubisi, Mapanga, my friend, my husband. It's hard to believe that you are no longer here. Words cannot express how I feel. You have passed on too soon. I wish I could still be here with. I wish you could still be here with me. You were one in a million to me. You made me laugh. You made me smile. You were my companion and my dear friend Kondan. You were my wonderful husband, soulmate, from the beginning to the end. Your laugh showed me how good life could be. You showed me how cruel life is sometimes. But good or bad, life has to go on, even though it's not easy to carry on forever. I have to move on and raise our children. You will live in my heart and mind. I will always remember you with good memories. I think of you with hope and believe I will meet you again somewhere, somehow, someplace. Tell me what I must say to the community about 2024, 12, 2022, and 2025, 12, 22. Rest easy, my friend. You were always there for us. My life will never be the same again. Without you, Mkondo, Mapanga, Ngis, rest well, Kondan. Lokulmela, Bandwa Banke. To our dead in heaven. Greetings to everyone who's here today. To say goodbye, to please and to remember. Thank you for everything that you did for us. We wish we had a chance to see you again just for the last time. We wish we could open our heart and tell you how much we love you. But the angels of death took you so early from us. For all the good things you did for us, every time when we think of you, we break down in tears. Memories of your laughter and warmth fills our thoughts. You are too precious to be forgotten. You are too priceless to be ever replaced. You are one in a million. You will always be the precious and unique dead. Rest well, Father. We'll continue to cherish all your memories. It's your children. Siposete nozipho khona. Lala ngithula maphanga. Lala ngithula star. Ngempela sikho leso lokulmela abatukulu. Ngiyabonga mkhulu thuba lometelona nethembu lokukhombisela. Ngiyajabula ukuthi uhambe ngikubonile emhlabeni noma ngisengakakhulu kanganani. Ngithi lala ngikuthula mhlungwane. Phumula mkhulu. Siyophinda sibonane.
Anye nawe. Ukhulumela abangani bakhe. Siyabingelela ebandleni amene bazalwane. Nathi sizokhulumela abasebenzi nebasebenzi sebavalile so that's why abanye bangakhona ngakulovela. Bekumele ngabe kude abantu abaningi kakhulu kodwa silimele kakhulu emoyeni. So ubhuti besimbita ngeligama lakhe ukuthi ngibhika besimbita ngabhika labanye bambita ngatholi. Besisebenza kahle kakhulu saqala kuhlangana naye 2016 eSasol sasebenza eSasol sathi masisuka khona abathumela eCape Town eSaldanha baya bosebenza eSaldanha benda kahle kakhulu nalendoda sathi masisuka eSasol bahamba baya eNorth West basi bafika eNorth West sasale ngikhonze kakhulu sathi masifika eNorth West bekumele mangisuka khona mina ngashifta ngaya eLimpopo bekumele ngishifte naye kodwa ngitimo lethide wafosa ukuthi ngimshiye utangilandzela emuva so ngive buhlungu kakhulu uma ngaba ngifonela ngitshela ukuthi kuphela umdumile wamthola and then washo nekusho ukuthi ngilimala kangaka ngoba wangishiya so leli gama lifikela ngihlaba kakhulu emoyeni ngoba nami vele bengifuna ukuthi manje January befuna amuve aye la ngikhona khona so yeah anginawo nami lamaningi Haleluya. Amen. Angibingelele umndeni ngwele sihlangano ke yesibani. Lesabona kukuhle ngalelinye lemalanga kuthi nje sibafati kube khona lesikukhothozako ngoba iBhayibheli lithi Ruth bekade akhothoza. Haleluya. Siteke ngasesiphilile la ekhaya intombazane yala ekhaya lelamana naye ebhodi. Haleluya. Sathi ke hayi mfati ngeke sikushiye njengoba silapha nje bazalwane siyancetsana ngalokuncane lesinako sedlule futhi sincane nje loluthando. Haleluya. Ngiloko nje bangcwele ukuthi sihlangano yesibani nathi sithi madudu emndenini lombili. Haleluya. Sibuvila ke buhlungu bazalwane futhi akakaguli bazalwane nathi 2 minutes kuhamba. Haleluya. Ingakho nje ngawuthi nasekuseni uthi abase first 6 verse 10 gcinane enkosini nasemadleni ayo lamakhulu. Haleluya. Likhone siyahamba ebazalwane lo sathi bambelela sikhathi siphelile bangcwele ngilona nalona akakwadi lekakufunako empilweni ngoba impela siyahamba. Haleluya. Haleluya. Bangcwele ngibabe emdlulu lokhulumako ekhaya ngilangendansi la egameni lawo makhelwane ngicela Nkosi yami kudlulisa kushacela ngihamba kwalelijaha ijabe philisa kahle enzaweni nakuhamba abajala amancane kangaka siba worried kakhulu ngentuthu ngoba indzawo yethu iseseyincane so bangcwele ngithi Nkosi yami emndenini bakamqabusho kimi iphindi ishaya ngisibalo wami so ngithi Nkosi yami inkosi ayehlise ibhandishi layo
Siyabonga. Thatha futhi. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngisemncane voice note. Awangibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sindawukhulumela egameni labomakhelwane ukuthi sisuke eBhakathuni. Nathi sidabuke kakhulu njengabomakhelwane. Bese simthatha njengemngani lokubheka khona ngoba khona lapho esibambisana khona uma sikhuluma khona lapho sibonisana khona but sekwendekile nathi sisele baleni sitawubiza sithi ibhudu emndenini kaMkhonto. Siyabonga. Moya yemndeni Nophiwa amandla kuye sithi bhekani kuJesu bhekani kuJesu Jesu bhekani kuJesu Lubisi wandala mhla ka 25 February 1980
udalelwa eVenda seSwatini kaNgwane. Udalwa nguJeremiah Mkhonda anapholile Malinzisa. Ufunze eNgwane Primary School waqedzela ibanga lakhe lelisetulu eMjindini High School. Uqale kusebenza kaKhanyilanga Lodging. Usebente iminyaka lemine. Wabuye wasebenza eStern Muller Africa EC. Iminyaka lesihlanu. Wasebenza eGomfontein Mines DBS Project iminyaka lesihlanu nakhona. Wasebenza eWBHO iminyaka lesiphohlongo eKlerksdorp. Ushiya emhlabeni umkakhe munye, bamfabazana umnakabo munye nemntukulu munye. Lala kahle Maphanga, lala kahle Nyanza, lala kahle Sihlangisekuwela. Siyawuhlale sikukhumbula Bheki. Ushiye igama lelihle Mfowethu. Siyakuthanda Mkhonto, siyakuthanda Maphanga. Rest in Siphakamise Archbishop Nyoni atusipha live lenkosi.
Nimbonani bazalwane. Amen. Yalibingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Ngoma babe msiyakho. Jesu umbona kuphi? Uhlanda inhlitiyo. Haleluya. Kumele hlandekile. Bayibonge inkosi. Amen. Ekseni ngalokukhethekile ngibingelela umndeni wakaMkhonto kanye nemndeni wakaMziya. Amen. Phela khuluma kancane nje bazalwane njengoba mfisha kakhulu chef. Amen. Haleluya. Amen. Bake la sicala siyakhonza ebandleni laseCoven. Sibantwana sisonke. Angidleli isikhathi bazalwane. Ukuthi bakaMziya always nani sibona la bakaMkhonto sisuka khashana nalentombi. Especially like 3 copies. Uselelo munye unenkinga yekulunga. Unesithelo sekulunga. Unesithelo semuntu lomubi. Bese wena ukukhethela. Uthi njengoba mina ngumnyoni ngabe ngilunge engakanani bahambela kahle. Ngobe bayawudla tithelo tetendo tabo. Lalela. Ekseni kuthunywa Isaya kuthi tshela labantu kuthi labo labalungile kuyabahambela kahle ngoba bayawudla tithelo tetandla tabo. Yeah. Hamba nathi uNkulunkulu engcwele emalibeni Nkosi yonke Nkosi kubantu abakho Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Everybody raise your hands up.
emhlabathini njengoba lwalunjalo umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Kodweni bahleti ubusuku bonke bapheka bashiya emakhaya abo batosingatha baletha netandla sibonga kakhulu basiphekela indalo kumnandi ene bebanekubambisana siyaba appreciate sibaka Mkhonto siyabonga kakhulu. Ngithi banikati balomsebenzi le funeral lela khaya yethu Anonymous thine siyigroup yabomake siyasitana every month siyabhadara waseSwatini ukuphi indzawo siyafika siyokungwaba ne-ID awuna ID 200 every month siyahlangana futhi sibomake siyasitana nangetandla siyakuphekela siyete ekhaya sitolekelela kuba netinto letiningi imali tetinsipho everything igroup nje lephelele yabo make lethi ziyashoda ngikhisimo sesiphazamisile nasibonga ngisuke endaweni yaseBhawathoni ngangena tukwesibane ngibonile njena ngesimanga sesibane ngimile ngiyapheka ngenda yonke lento ngishiya likhaya lakho clean nasengihamba. Sibomake betimbokodo injini abathongi tigayigayi sito support lenye imbokodo yethu umakhelwane wethu umngani wethu isihlobo sethu ingako sigqoke so nje sibahle so ngobe sikhomba luthando.